Malala Malia ho e ki melele e tonga hono kotoa, fia ke o talitali lele ki mo tolu, ki o mo uniongo ngō moile teo ke o maafu ke television e tonga ki he hauani. Makai koe ke ngahi ulu i o ngongo, malolo e fine tau ni mangu fulmataha me he whatuta maki halapure anga i he whaosinga o wike. Tuko a te palemia ai lisi o ene kabineti ki he ene afio, pea malolo e matapule fisi nofo i tonga ni o tukua ki he tānoa kita i he whakaosinga o wike. E te ia e pe mui kahi tanganoa ke ana yang e whakatahame wakai ki he whamumitaha mi he malai o sipoti, kai o maafu e whamatala ea ka koe wakai lewa en ke whakai ki ko au tanori tātu i vai. Ko tāta i ko ai tā o, mai toe pe ai lau aho o ku ke iongona mai pe ai whetukutuku ai mate. Nai maloloi e whiwhine tau ni mga fulu mātaha me i he whatu tāma ke halapure anga i he whakaosinga o wike. Ko hili e ni hono whapapau i mai me i he tokon komisona polisi ki hongo ngale tio Tonga i he pongpongi o e ahoni. I he whaiki e kia ngō ngale tio Tonga mo i tokon komisona polisi te vitawaileana na ane pehe ko e whiwhine ko e ni me i nuku. Ko e pekia nei pā sesea i he mea lele ni hoko e whatu tāmaki, whafofua ki he taimi osi ai taha heng toko naki o i wike ko osi. O kumahina ko e whatu tāmaki ko e ni o iai kaunga tonu ki ai lele lahi. Ai pekia i he whausinga o i wike. Ai ko e pekia ni he whatu tāmaki na hako na pureanga. Ane maua e ata polisi ko e nuku ha report ko ke taimi taha wanema heng tona i ko e ko si o whelawe pe mo whatu tāmaki na hako e halahi fo i nuku a te watu waka hake e ngā kia ka polisi e ko pau to whatu tāmaki o ni e tuku ea pe me he fofa hake sa admission ia e whakauri ka mo ne kau pāsese tō tolu. Si whae mea lere o hoko e whatamatu ani. E mahina me ngā ue ko e pāsese mua ko ia i he mea lere ko e whine tau ni mataha. Pena ne tau taki ki e whanaka whakopau ko ne si mao. Lukmea ngahi la vea o koko piano sino. I tauia ka polisi a whakauri wadapure ka uataha. Pero i tauia mama ka polisi kene hai ko mawanga i he ken ua kia ki hia o ta tukanga o hoko ai mate. Ki hoko hoko pe ai whatoto. Mahina me he tuunga o ngāu whahako Penga maari e pe ongo pāsesi i mui he melere koe ni. Ke hoko te ngā ue ka koe pe tui koe ai kaunga e lere wawe i he whatu tāmaki koe ni nā e hoko. Ka kono ngai pai gigi te koko pauia i ha mao maari e whatoto. O kumahina nei pāsese toko tolu he mea lele whakataha mo i pekia pea mo e whakauri. O ko lolo Tongatapu e he kau polisi e whakauri ta ua fulu mātaha i he malumalo kau polisi ki ha i whamauanga i he wikeni. Ko whailai matapule ta ua fulu mātaha ko e ni ki he hia ko e whakauri ta e tokanga o hoko ai mate. O ke hoko te pai whatotola kau polisi ke tupuanga to tonu ai mea na e hoko. Kai ke hoke i tuku mai pēpotunga e polisi e whakatokanga ke kakai o e whanua, ke to e tokanga nge i whewhanunga ake halapure anga. Ka uhi koe wā i taimi whawhiewhia i oi aho mālolo o e Krismasi mo e ta ufo o. Ko mātolo hamatapule fisi ta ua fulmata o mahalo i koe tānoa kita. Koe whapapau i mai eni me tokoni komisona polisi te vitawai hili hono watu e pekia kua ne osi mālolo i he whiawhi tokona ki i hono api nofo a ngā pē. I hoko atu pēr whakatotola kau polisi o whikau aki me kawingani, ka koe matapule fisi ni o i tongani whataha mono hoa o ngā ue ki hakau taha businessi.
O kua maheni foki I he ngahi whawhiawhia o I whaahita o Krismasi mai tau fo'ou ke lahi ai whakapā o nei. Ka kua tuku atu ai tapou me polisi Tonga, mo I potungai mo ui ki he kakai o whanua ki toi tokanga ange I he taimi whapā o ne, mo toi whaputopoto ange koe uhi, koe lawa ke hoko halawea pe whatu tāmaki, kai pehe ke fuulongo a ai whapā o ne ane wesi ai nofo, tau te whito ke he kautou leke leka, whanau wale wale, whangamon manu, o hange koe whakatapu. Pehe e tokon komisiona polisi David Tavailea, ko osmau alipoti me pot ngawe mo ui, ai iai ai ni ihi ko nau lawe-lawea, tupu me whakapā o ne, pe ok nau tapo wai ke kakai oi whanua, koe uhi koe mahino koe taimi oi mawai tau I he pō whaka osi oi tau, o koe maheni ai ai whakawhiawhia e toko lahi I he whakapā o ne. Ka ok hoko e ni ke wesia ai ngahi mau anga ki le silahi, kai pehe ke ngahi whakatuta maki koia e ala hoko tupu me he whakapā o ne. Ko wina e mau he pot ngawe, ai me he pōkama e pot ngawe mo wina ai totaha pekua ni na e lawea tupu me he pana o ne. Ka ku mahina pe me ngā sumtala ngawe mo ui, e lawea ko ni I lahi-lahi. Ka mawinga pe whatonga I ne watu pe e ngā whatokanga toka mua. E ngā hewi ki mua ko mui ko pangparema tanga. I taim ka tau ko o te pot ngawe ke te ngawe aki mo pot ngawe mo ui ki ka weinga ko ni. O wai pe a whatokanga pa mo I tapo wa pot ngawe ko ui ko te o hoko atu hono ngawe aki ka whakatapoto o ne. O tonga I whakaitau kātoanga ko ni. E ko ui tau kunu atu ki he teu o mawai tau, ka mo kore o. O pe ai whatokanga ngawe ko ui ki mo kakai whanua. I te whapapau yang o ku whakatapoto hono ngawe aki, o tatau ki taimi ki ngawe aki ai. Pea ko ui ko e uau mawai tau, ko maheni ki ngawe aki tau hoko koi ki tau whau. Tau koe e whatokanga ngawe ki te whapapau yang, ai kahi hono ngawe koe e whana o ne, o ofi ki ngahi whaianga lotu, to hui o ku wesi ai ngahi o wau whakalot, e wesi ai pe mo tupu me he longa alahi patupu he o ne taimi koe ni. Wai pa amo he ngawe ki te whapapoto ang, pea ki whapapau, o ku sisi e ne wesi e ki tai whanua, ma whamon manu, pea ki ngai whaianga lotu, pea o pea ki ngai lawea koe ni ki tau panongwai uhoko I ngai hon, wai e mawe ki kai whanua, mawinga tau malu, ni ka whakui. Katokon komisiona polisi ia, David Tavailea, I whakamamawhai ai mahu inga o tokanga angi ki taimi o whakahoko ai e whakapā o ne, koe uhi, koe wesia koia ke anga o nofo, pe moe whainga Malia koia ke hoko halawea I he whakapā o ne. Ma ai ngonga le te ome televisione Tonga, ko au Peti Blake, ilo lahia. Ko toko atu he eiki pale miano pele whawhanua ke he ene awhio ki tupo wono, ai lisia ene kabinete ka koe kau minista ke tau e whakahoko ke whawhatongia ma ai whanua. Koe whahaen I hangongo tuku mai me office pale mia o pehe koe lisi ene ano pele whawhanua, ko ne whakatu atu ke he tamatui koe hilia ai whakai I whalelei ki ono whili o hani ihi ki ono tatake puri anga mi he kau mi mipa o I whalea lea o kau ki ai moe pale mia mālolo. Kai ke he koe ngongo pēne tuku wange mai me office palemia, ka I kai ke whakahai ai hingoa o ki nau tolu, kua whili e nau pere whawhanua, kai tok whapapau I ai whanofo ene kopneti I he whinangalo ki ai a ene awhio. Ko mātā tonu he wāhenga a teiho ai mā whana o nofo wāofi whakakolo, he koe nofo pē a kāinga. Koe whakahāia he ofisa kolo, tō maspakalani ki ngonga le te o Tonga, ai ola lelei o e nau polokalama whakawheohi wike e taha ai kolo, o ui koe aho o ha teiho. Wahi whanua tū pola, mai whakaikiki. I he whamatala ai ofisa kolo ha teiho, tō maspakalani ki ngonga le te o Tonga, na ane pehe, koe nofo ha teiho, koe nofo pe ai whamili. Pe ane hoko e polokalama ko eni o e aho ha teiho, ko e dahi ngahi whaunga ki hono toi lalanga nge nofo mau luta pa mui whai taha ai kolo o hange ke whakaamue no pele mau tofi a no pele tui ha teiho. Ko simata ton be kolo pe au be ke tui ha teiho ene fia
Pe ki a Lady Nicolette. Ngai pokol ka mga mau fai. Talu me he kamata sapa te o mai ni ki anef. Ai na fie la. I he feohi ai kainga. Ma fana. Ai kainga me muri e na mai o fuaki. Ai mangi koini. Ke tuku hedi me a mautolu mo ko miti. O ma fana bito a ku na fie e na ngahi. E na me ke ho igi. Ai fio ka ma ai ka ko tau mo e ho igi ke feohi fie no ka nga pa te va ofia. Te va fa no ka nga pe mau fai taha o ngawe whakataha, mau tū whakataha i koloni. O koe laumari e hou igi, uto whia pēne mea mai, koune whi mau pē ke whi ofo aki ai kāinga. Ka koe ke laumari e hou igi a ke whakakawenga i no kāinga. Koe toku motaha i a kaweni he kolo tau a tāina moni. O koe ke a taimi o ku omia whatongia me hou igi ki he kāinga ke nau hua. Mei Januari December i kāinga. Ka koe no laumari e pēne. Ko ia ko via ko weekend ta ai ka ta nga ko via ferry ai ka nga me muri mo mau to ko ni Tonga ni mau to fu va fiang no ko no pe family me ka ko to fu va fiang e mau ferry ko di i he ki ka ta no ko ni ne ka kato ke ni afia polo kalama whakawheo hini pea ko i whiwhia ka ko whiwhia e kāinga i he toi wāwhiang e nau whilongo aki o te tau pēni i heu nau lotonga nofo i hate i hoi tonga ni kai pehe kia ki nau tolu i toa pole anga. Ai ni whahai e ensila nuku ko e whawhonga mi Australia e ne whiwhia mo e ne mahu inga ia i ne kau mai ke polo kalama aho hate i ho o e ta uni wanoa wanima. Mahu inga apito polo kalama ko ni ko hinga ke i waofi pea nofo e family tau te whito ke he kāinga ku nau mama o ato nofo o whakautua he ngahi whanua muri pea nau toe omi koko ki Tongani he ukiai e tō tangata ia kai ke toe ilo ia he kakai koko ku nau hiki whanua o koki muri ka koe nau whanunga mai koe ki he ni la vai ke toe waofi pa toe unua ki i mai e family ai ngahi tō uia ki lalo ke whai e whelo ngaki mo whe pikinga taki koe e whakahoko koe e family. Pea lawa ke whai e maheni. Lawa ke whai e maheni to e omi e kolo ke nau toi waofi palanga i e langa whakalaka e kolo. Me ngahi whi e mau ai kolo o ku lawa ke hanga he kaumuri o iloi. Pea ke nau tokoni mai ki he langa hake o i kolo. Ko ki mau tolu na o maulele mai pehe ta ukotoa ku hinga ko e whakafamili a hauku hoa e tu unga whare o le seri finau pa o mafuka ke repinuku. Ko e na mau talanoa pe he tisema tau kosi. He kai ke toi lele e mau unioni. Ka mawomi lewa o whai ha mau o ngahi ha mau ki te pire. Kai ai ha mau ki tau o lunga ke whakamanatu ake unga whale o le seri finau ka mafuka ke repinuku. Tēnā e lawa lele. Ka koe mea whakawhiawhia ia. Koe uhinga koe toi omi e whamiri ke waofi. Pea mo tau tangata koe ki lalo ke toi maheni. Pea mo tau tangata koe ku matu o tua. Pea whakawhiawhia koe whakataha ai whamiri. Ke toi langa hake ai e waofi ai nofo. Neonga o ku whai e nofo muri. Pea whai e nofo i Tonga. Koe a pe malo. Lotoa nini whahae nuku piukala mi Australia i pe. E ni whakaamu ke hoko atai pe whinga ake ka inga hate iho i Tonga ni. Mo i ka inga i tua pule anga ki hono langa hake o i kolo. E ue whikau e. Ai koe ku whakaukau i ka pau e lava ha taha he iwen pe ka pai ha taimi e lava ngai hau e kia ha vea. Kene hanga tānaki e ka kai pe mi muri. Fomu e organization. Pe uhi ke lava whaia e whe ngā ue aki. Koe hae ngai whe mau ai komiti i Tongani. Tuku angere vai aki e ngahi komiti i muri. Ke nau whai mai aho no whakaivia mo whakapanga. Ko si au ia ki he kau ngoue, kau langa. Ai o whi mau ha whakaivia ia. Whi mau ha whakaivia ia ke mawhaiwhai aho no tokanga i kina ai tawhako ia. Ka kehe ni ka kātoi pēki ane awhi polo kalama aho ha te iho, a ke polo kalama pōlotu nei whahoko e whalemata anga spoti intoa ti a tele. Mai ngonga le te o me televisione Tonga, ko au wahi whanua tūmpola.
Hili ngai whakawhiawhia mo na whamanatua e aho alo i Uplenisa Merino. Ni hauko atai pe ai ngahi kātoa ngā whakawhiawhia ai kolisi tāku i lau, ko na whamanatua ai siu peli koula, ka koe tau ni manoa i ai kolisi hili hono whakotuu i he tau tāhiwa whitu ni mā. Nei whakatahataha mai a kolisi tutuku me he tapakehe pe i Tongani mo tuapuri anga ki whamanatua ai aho maho i ngani, ai ne kamata i aho whalai te wike kua osi a ki hamisa whawhetai i he whalelotu sangato Mikaele o Lapaha Peti Plague i Lolahia mai whai kiki. Nā e whakahoko ai ngahi polokalama whakawhiawhia, kau ai o wau o i kawa, pehe ke hoa i loho a tā, ne me ai a His Serene Highness Billy Niskalani Walu Fotofili, pea ne whakailonga ai e Eiki Genero ai o wau o i keke, pea moi ngahi whakame ite kehe pe, ke whakailonga i aki ai aho mahu i ngani. Ne toi mea whoki a Billy Nisa ta i he pongpongi tokonaki, o whakailonga ai kakato ai ngāwe ki kapela fo o ai kolisi, kapela o Malia kuini tāsia, pea ne tāpua ki ai pe e he eiki e pikopo, soa ne patita amenani katinali mafi ai kapela. I he whamatala ai pule ako o i kolisi tāku i lau matai ka whulau mahina, ne whiunga ai langa mo i paanga e 3 kilo fit mano ni maafe, ai ane langa pe e he kautaha langa kiwi Tonga. Ko hili eni ai laka whakato o wako ai kolisi tutuku, ai ane ka mata me whalelotu sangato Mikaela ki he kolisi. Nai toi whakailonga ai whoki mo i kakato o ngāwe ke maka whakamanatu siu pelikola ai kolisi, ai ane whakapaanga ia e he to wako e tāhiwa walwhitu ko e whakailonga, e nau pole pole i he maka maile maho inga kua usia e he ako anga, pe he ki ono whakailonga i mo ngāhi maka whakamanatu mā te akili oa ai ako anga. I he whiawhi ane a whi ne whakahoko ai pōhiwa whakawhetai, ai ne whakali ali ai kauhiwa e whitu, me i Tongani pia pehe whoki ke kauhiwa me Australia mo Amerika, i he ongo ka veinga koe Malia mo sesu hu whanga o apiako, moe koe Kilismasi. Koe konga pe o kātoanga whakamanatua o siupeli koula. Kai ke he ne toi me apili niskalani o walu fotofili, pia pehe whoki ke eiki e pikopo soa ne patita amenani katinali mafi, i he pongpongi o ahoni o whakahawa, ai holo fo o ai ako anga, holo kalani o walu, pia pehe whoki ke hoko atu ai ngai whakame ite, mai mau meta ko ni whakawhiawhia ai katoa ngā. Ma ai ngongo ale tio mo televiso ne Tonga, ko au Peti Plague i Lolahia. Ne launge au ai ka wako tutuko e kolisi lavinga Malia ne nau te fua i lavinga Malia i he whakaosinga o wike. Ke nau kau i hana whailongai ai whango fulu mani matau o i kolisi. Whai kika tanga noa koe aki hauani pia mo wahe whanua tō Paula. Ha, ua, tol. Whawera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lavenga Malie. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Lavenga Malie. Ko he kātoa ngani koe aho e whoke ka wanko tutuku ke api ne whahoko ai ono na moa e nau mo ui a kalaisi mai ako wha e ka te mika. Ko he kātoa ngā aho e wa eni ni ka mata he ahatokonaki a ki he laka whato uako mo apolo kalama taliwi whato uako ma e ka wako tutuku pe a whaose ne awhi a ki hono malanga i e aho o e ako anga. Ko e kolisi lavinga Malia ni whutu ui he tahiwa waunoa ko e ako anga kolisi e ses toka i kolo i a kalaisi. Ai ne whahae tali ki tāko i sesi, whaiwhikau ne mai a kakau whakaatui, ne ka mata ake api ako he tau tahiwa waunoa, mua whana wako e toko ni mange au hongo fulu. A whina ngalo le rei a sihowa, ke whotu i Tonga, api ako, ko api ako whakaristian. Ia kamata, i he tempare, ko e lalo koka. E tawhaki ko ni uku iai ai whareifi o i kolisi lorotonga. Ai whotu mai ai tahiwa walu noa
Ma toko ni mangiau hongo fulu. Me he form taha o au ki he form wha. Ia na nau sivi, he sivi maolunga a tongani e tau ko ia. Ko e Tonga Higher Living Examination. Ia na e kau e apiako ni, he kau tō ki mua, o sivi whaprianga tau ko ia. I he kaupaionia ni nau kamata i e apiako ni toko lahi o kinau tolu ni nau i he taliui whato wako o iako anga o ka waia Palestine lolo Tonga i sisi whaiwhikau whapuiak Tongatapu. Ni toi whahae tali ki tāko ko e tahiwa waltaha na i kamata i e kaua lavinga Malia i he sifapure anga nusila pe heke ngai spoti whakolise ngahi ako anga i Tongani. Nā ne toi pehe ko i tāu ia ni kamata i e tupu i toko lahi e whanau wako whakatau a ene i he toko walungi au tupu o hi kike peke toko tahawhi tupu i ngahi tau o hiwango fulu tupu. Ne toi whahae tali ki tāko ne iloa au pito a lavinga Malia i he mala e o sipoti mo i ngāu i whakalau Malia pe au keipik tai pe e sisi ki hono pātolo aki ai moto i ako anga koe mo ui a kalaisi. Loto e nini whahae mata pule whakawhatongia e sisi ki tātau aho kovi ai ogni ngai ake hi ngoa maka tali uku koe kātoanga e tau ni o kange pea e ka wate ka waktu tuku ki e porokalamani koe whoki ha whanau ki he ene whae. O fia, ka koha fia, ho mou whae ko lamenga Malia. Wakai atu ki o mou ngai fofonga. O mou te manatu mai ki he api. Nei ai hono nā moa pe nei ai hono tala. Nei atu ho kahoa ko nā pa alilo. O ke siwa lai moana pea ke siu taka. Tau ene whanima. Wakai atu ho mou whae ki o mou ngai fofonga. Tatau moe haa. Ai fia mo whaftai ke eiki. He koe ngahi lava mea, e ngai funga waka o eako, ngai funga waka o siasi, o mo fua whatongi ai. Paku honga ia ho mo whae ko lavenga maari he, ke tari ki mo tolu. Ki he konga ano, na e ki whala tala o manawa e walunoa, whakataha mono na moa, na whai aki ho mo lotua, pa mo whaka ana ua, ki ho mou kahau, ka koe ki mo ui a kalaisi. Whawheta, he ukei tatau pea ane afi mo ahoni. A ene fia ho mou whae ke wakai atu ke mou ngai fofonga, mou mea mahe aho koe ni ke tari ki mou tolu. Mou foki mai ki api. Mou foki mai ki api ki lavenga maarie. Api na e kamata ai. Ai whaka ilo e mo ui a kalaisi. He nei whika uraki e lavenga maarie. Ai mo ui e lau maarie. Pea tau ki mui. Ai mo ui whaka damai. Kei kehe koe kātoanga o e aho e korisi lavenga Malia i he tauni ne mea ia e kino pele wahai koe whakawhi whakalanglangi. Mai ngonga le te o me televisione Tonga ko au wahi whanua tō Paula. O ni o ngong whalotu whanuai ke hauani, koe wakalewa en ke whamumita me he malai o e sipoti, pia mo Mark ake o kaheli eni. Me akapulu unioni, ko tō e hao e whiahu hipo lawenga Malia mi he nau talo ni, ka koe Malisi a apwou, hine nau fo i ki he toroa Old Boys i he kota whainolo e aho whalai te ko OC. Na e mālohi e toro Old Boys e Malisi a ke kai koe tahafitu ki he tahaono i he taulahi e kota whainolo i te uwhaiwa. Neongo e whenga turi kai hake Malisi i he mei osi wainga, ka nei kai ke toi tuku haivia toloa i he nau whenga ke nau malu i nau kolo, mo e nau lani tata o mi he Malisi. I ne pehe ko hua i pia toloa ki sim whainolo pe te nau whetaraki mo i tukuhari a hihi fō. Na e lawa a hifo ke sim whainolo hili e nau i kuna hi whasma ufanga Vikings a ke kai koe tahafitu ki he ono. I sim whainolo e taha e tau e haapai Seasides mo spāteni a haate i hō. Koe hiri ni i kuna haapai i hingere ia Warlords ua walu ki he wanoa pea marohi a haate i hō i kolmotua tahafitu ki he fitu i he nau kota whainolo.
Ko e whamimitaha ia me he malai o e sipoti pia mo Mark Ake. Whamatala e a ki Hauani pia mo Petelo Taulaki me he wawakai matanga tonga me whaamoto. Malela maare a ho eki malele ia tonga katoa tuka tai peta whamamui taha ko ia ki he whiawhini. Ko tau whaiwhanonga ko ni te tau whaiwhanonga tu moe ma whana ko ia o ia lahi peke alo maare kai whatonga e nge upau ke eha ngai taimi e he au whia moha uha tu moto. Ki e ko ngā lahi e nihi o tu tonga. Ka pate mo wakai me peke misa te lai te ko ki alo tamai uha vai vai toka ki he whakahihifo ko ia o tu tonga a o e vai peke e ria ko ia o niua fo o pea mo niua Tongatapu. Ua e whuke tau whatokanga hako kai pehe whare i tokanga ki he ngahe waka iki na e tok tuku at peia aneuhu ki he potutahi ko ia. O tere ki tonga pea mo tere ki toke lau. Pea e whakafuafua ke hoko ate whakatokanga ko ni ke hau e whaawaru ka hoko mai. Tupe me alota maki ko ia o ngaunu mai ki he potutahi ko ni o tere ki toke lau. Ako tau whaifononga at ko ni o hau ki he ta o fo na fatonga yange o ke halo mari e puno fo mai me tonga hake o ai fo ai peke ko ngalo to ko o tonga pe wai mo alota maki uha ku nofo ki he whakatoke lau ko o tonga. E ko tau whai whanonga ko ni e lahi peke alo mari he keke wesia ngai alota maki ko ni tau te whito ki tau ngai vai whanua he tau whai whanonga ko ni. Iei pe ngahi taime ni ia au whia mo whanki uha tu mo tō ka kono mo ni e lahi peke alo mari. Ko hawi li he tau whai whanonga ko ni o au ki he whakasinga. Pe ko kamata anga tau ko ni e angi ki mo whiangi aki. Ka koe whiawhini ene ta whaiwhanonga toi ke pongpongi e a o whia ngai taimi mo whanki uhatu moto ka mata peke ngā unu atue ke whakahihi fo. Ka pate mo mea mai peko e hawiri e o kuangi me haake, me toke lau haake ki e ta whaaki whaka tonga ia o tonga. E ua ue hawiri o au ki he mai e tahi e wanima ki haua ia ngai taimi. Tau te whitu ke potahi ko ia o tere ki tonga. Pea mo tere ki toke lau. Ako toinga ko ngai potahi ko o tonga o kuangi e ki pea whiangi aki. Ai o pike mai te tahi o ngafuru ki haua ia ngai taimi. Ako tau whaiwhanonga atu ka pongpongi, wha au pike alo maari au puta pongpongi, hangai fofonga mai la a, pea koe hawiri kei nofo pe i he malo i tatau, wha au ke hangi eki ke whakatoke lau, pea kei malo he puta pe hawiri ki he potahi ko ia tere ki tonga ka maa tere toke lau. Ko e mawhanatahi nei la wau ki a pongpongi, ko e te grise sia se tau taha pea e toi mawhanangi ai o ngoni ua i wakai ko ia ki ai. Ka kono toi whakahiki kia nei tau wakai ko i ngai vai whanua ne ngo koe ki ai hangahi na tula whewhea, na tula ke tau sio ki ai e lahi peke alo maari e mahino mto pe maalohi ko ia pe koe ulo mai ko ia la a pongpongi. E whainga maari e peke hawhangi uha tu moto kai si au pito e whainga maari e ko ia ke hoko whangi uha tu moto maa koe ni. Pea koe toinga tu ko ia pongpongi o whaiwhanonga tu ai ki he whiawhi. E whiawhi ko a pongpongi o whaiwhanonga tu ai ki tu apo koe a pongpongi. Mai na puto pene alo maari e. Pea koe hawiri e kei maalo he puto pehe tau te whito peke potahi ko ia o tere ki tonga mo tere ki toka lau. Ngā koe ngaunu mai koe alo tāmaki koe niki ai. Pea e whainga maari e koe mo whangi uha tu moto ki he kongalahi e nihi oe o tu tonga. Koe taimi koe tahi e mahatoka tahi i he pōni toi o fulu ko ia ke hiwa tau maari e ia i tolu a hengi. Koe la me mahina e hopa la pongpongi i he ono, pea tō ia i he usufu manima koe me fitu. Tō ai mahina i he pōni a hawhi ko ia ai wamo, hopa ai mahina a pongi ia i he toe ono ko ia ki he tōru. Koe tau wakai tue ki a nima koe ki Nuku'alofa, koe tau whakaosi pe ia. Koe pure lulu, a koe whakaosinga tau ko ni lahi pika alo maari e kai pehe ki he kamataanga ko ia tau i he tō pure lulu. Alo maari e puta pe mo ia hangai whafunga mai la apea toku whaahua ki ai ha uha tu moto. Whawofua ki e whia whalai te o lele atu ai pe ai ki he au ki he sāpate. Koe fua mawhana ana te tau wau ki ai, o te kiri se se tō noa ki he tō. Taha ko whamalo te tau kau, ko tau ngata ngā pia ki he whiawhini ka mō pōria. Ko Petelo Taula ki ona tuku mai whamumui taha ko ia oi whamatala ia ki Hauani, ka ki mua patau mawai tau toi wakai pehen ki ngai ulu i o ngongo. Malolo e whiwhine tau ni mangufulu mātaha me he whatu tāma ki halapure anga i he whaosinga o wike. Tuko a te palemia ai lisi o ene kapineti ki he ene awhio, pea malolo e matapule fisi nofo i Tongan ia tuku a ki he tāna kita i he whaosinga o wike. Pea mo i kakate pea mo uni o ngongo i he lea whakatonga me le te oka o maafo televisa na tonga ke Hauani o i he whakaama mea o tono atu ke luto whale ai tonga hono kotoa. Whamalo te tau keiwhi au mai, kos na lita tu iwai, ka mōmea.
Good evening and welcome to News in English with Radio and Television Tonga for the hour. Leading on bulletin tonight, police records 2 deaths over the weekend, 1 by road accident and 1 by suicide. Prime Minister submits cabinet list to His Majesty, and Dula College celebrates its golden jubilee. We'll have these and more stories later on in the bulletin with the latest from sports and the latest weather update. Now, Paula with the stories in detail. A 51-year-old woman has died in Nuku'alofa following a vehicle accident at Hihifel Road. The incident occurred around 1 a.m. midnight last Saturday. Senator Divai will tell you more on that story. Speaking to Radio Tonga News, the Deputy Police Commissioner, David Avalia, says 4 people were travelling in the vehicle at the same time of the crash, including the deceased. The deceased was a front seat passenger. Police have arrested the 21-year-old driver, who is believed to be responsible for the accident. He is facing charges of careless driving causes death and is due to appear in court this week. Police investigation suggests that speed may have been a factor in the crash, though injuries are ongoing to determine the exact circumstances. Meanwhile, the Tonga police continue to urge the public to be more cautious on the roads, especially during the busy Christmas and New Year holiday period. A 21-year-old Fijian man has died in Tonga, with police investigating the death as a suspected suicide. The Deputy Police Commissioner, David Availea, told Radio Tonga News that the Fijian national was here in Tonga with his wife working for a business company. Police are continuing the investigation into the circumstances surrounding his death. The festive season of Christmas and the New Year is often celebrated with many fireworks, but the Tonga Police and the Health Ministry are calling for the public to be more cautious and considerate of others when lighting fireworks. This is due to reports in recent days of many injuries from fireworks mishaps being treated at the hospital. According to the Deputy Police Commissioner, David Availea, he says they've received many complaints, including noise complaints from loud fireworks going off in residential areas late at night, as well as reports from the Health Ministry of injuries due to fireworks incidents gone wrong. As New Year's draw near, there is expected to be more fireworks display, and police are warning the public to be more considerate when setting off fireworks because they can cause disturbance, especially to church services that are normally be held at midnight, but also being considerate of the elderly and others who are sensitive to loud noises. The Prime Minister, Lord Fafanua, has formally submitted his cabinet list to His Majesty King Tupou VI, which includes ministers for a 4-year term to carry out their duties for the country and government. This official list from the Prime Minister has been presented to the King for his review and approval of the members in coordination with the Parliament members under the Prime Minister's authority. It is clear that it has not yet been confirmed when His Majesty intends to appoint these individuals to ministerial positions. The official names of the ministers have not been released, and the appointments will not take effect until His Majesty officially appoints them to their role. The week-long celebration to commemorate Ha'ateiho Day concluded yesterday. The town officer of Ha'ateiho, Tomasi Pakalani, said the special occasion allowed their community to build stronger relations and also build a closer bond between the villages themselves. Mark Ake has more. Tomasi Pakalani says Ha'ateiho is a family-oriented village, and the celebrations have strengthened their relations with each other, just as their estate holder, Lord Tu'i Ha'ateiho, had wished for. Yesterday's program was an opportunity for members of Ha'ateiho to bond with each other, both local residents and those who have migrated abroad. Enisila Nuku, a Ha'ateiho native now living in Australia, said that the celebrations were a joyous and important occasion, and she was happy to be part of this year's events. Meanwhile, Nuku Piukala, also from Australia, hopes the event will foster ongoing connections between Ha'ateiho locals and those abroad, driving community development. Ha'ateiho Day ended yesterday and was marked with a recital service at the Atele Indoor Stadium. Mark Ake, Radio and Television Tonga News. Over the past weekend, Dula College students, alumni and supporters
carried forward the spirit of unity and joy from Christmas as they gathered to commemorate the school's 50th anniversary since its founding in 1975. Betty Blake Ilolahia has more. The Golden Jubilee celebrations drew crowds from across Tonga and abroad, beginning last Friday with a Mass at St. Michael's Cathedral in Lapaha. The service was led by His Eminence Soanipati Tapaini Cardinal Mafi, setting a reverent tone for the milestone occasion. The Mass was followed by a traditional kava ceremony and a lunch reception attended by His Serene Highness Prince Kalanivalu Lord Fotofili and his family. His son, Lord Gennaro, performed the ceremonial blowing of the birthday cake, symbolizing the college's enduring legacy. Prince Atta presided over the opening of the newly built Malia Quintasia Chapel, which was blessed by Cardinal Mafi. Principal Matai Kafulau Mahina noted during the program that the chapel, constructed by Kiwi Tonga, cost approximately 375,000 pa'anga. The dedication followed a spirited march by ex-students from St. Michael's Cathedral to the college grounds. In addition, Prince Atta also unveiled the college's Golden Jubilee Monument, funded by the class of 1987, as a tribute to Takuila's achievements and its proud alumni community. The celebrations continued with a vibrant choir music night at St. Michael's Catholic Church, featuring 7 choirs from Tonga alongside groups from Australia and the United States. Earlier today, His Serene Highness Kalanivalu Lord Fotofili marked a new Kalanivalu Hall, a modern facility for the college community. The opening was followed by a lunch reception and a showcase of traditional dances, underscoring the cultural richness of the Jubilee festivities. And hundreds of ex-students and pioneers gathered at Malia College last weekend to celebrate a major milestone of the school's 45th anniversary. More on that story again with Betty Blake Ilolahia. Ua tol. Whawera. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to loving Malia. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear loving Malia. The celebrations kicked off with a school march and continued with a Thanksgiving service highlighting the college's achievements and growth since its establishment in 1980. Loving Malia College, founded by the Tokai Kolo Church, started with 510 students in 1980 and has grown to over 1,000 students in the years since. The Director of Education, Reverend Nehemiah Kakaufu'atui, said the school is known for its strong sports program and spiritual foundation, with the church continuing to support its mission to promote Christian values. The anniversary celebrations were attended by pioneers, including the President of the church, Reverend Fabuyaki Tatafu, marking the celebrations as a homecoming for ex-students who returned to be part of the festivities. The event was also addressed by Dr. Tui Aho Ahokovi, who emphasized the return of ex-students to the school as children returning to their mother, highlighting the strong bond between the college and its alumni. The 2-day celebrations was attended by Lord Wahai as the guest of honor. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. And that's it from the local scene. Sports is up next after this break with Mark Ake. Stay tuned. To Rugby Union, the champions of the Malia Cup have fallen after a shock defeat to the Toloa Old Boys during the quarterfinals last Friday at Te Uwhaiva. The Maras tried fighting back late in the game, but Toloa's defense refused to give up, securing Toloa Old Boys with the victory, 17 points to 16. As such, Toloa will take on Tahihifo Tukuhali at the semi-finals.
Hiifa won their quarterfinal fixture after they beat the Whasmauwhanga Vikings 17 points to 6. The Ha'apai Seasides also booked their ticket to the semis after they defeated the Ngele'ia Warlords 28 points to 20. Ha'apai will take on the Ha'ateho Spartans in the semifinal after Ha'ateho defeated the Kolmatua Eagles 17 points to 7. The semifinals are expected to take place this week. There was sports with Mark Ake. Now looking at the latest weather update with Petelo Taulaki, our meteorologist from the Tournament Office from Whaamotu. Evening once again and welcome to your latest weather updates from Tonga Meteorological and also radio services. This will be the last time you will see me on screen for 2025. However, there will be some more videos for you for tomorrow and the following day. But I'll be here once again for your start of the year weather update. It will be this Friday once again, 2026. For this evening until midnight tomorrow headlines, it will be humid for the vast of majorities. Fine bright skies will be experienced for many of us. However, there will be some cloudy at times with some few showers as well. Looking at the latest satellite image here, you can see here some clouds lies across to the west of the country and across to the northern parts of the group, Nuku'alofa and Tongatapu once again. And we can see those popping out thick clouds towards to the northern side of Samoa. At first, we have our warnings. We have a strong wind warning and small craft advisory when placed for the southern waters of Tonga, Tonga and Tongatapu this morning. This is just due to this frontal system here towards to the southwest, causing the winds to becoming strong at times throughout to the southern waters of Tonga. Now, as we head towards 2026, here's our setup. We can see that there's a ridge of high pressures towards to the southeast of the group, extending towards to the center of Tonga. And we can see there's a spells of heavy bursts of rain towards to the northern parts once again. Importantly, it will not affect our area. That means we are going to have silent weather conditions. That means we are going once again having fine bright skies, very strong sunshine, some cloudy at times with some locally showers, even though winds will be coming light and variable at times. We can see here this low pressure here coming towards to the edges of the area of responsibilities as we head towards New Year 2026. For this evening until tomorrow morning, some showers for the vast of majority started to move westward. And we can see here the winds becoming east to northeast as we head towards to the southern parts of Tonga and blustery towards Tonga and Tongatapu coastal waters. But for the vast of majority, the wind will be 10 to 15 knots except for Tonga and Tongatapu. Our minimum temperatures will be the similar conditions on what we had in the past few days, still quite warm and uncomfortable for sleeping. And for tomorrow, everything will start to clear off, so we will be experiencing clear spells of brighter skies with very strong sunshine for the vast of majority, some few showers to the northern parts once again, and the wind will be stays at the same conditions, so still getting pleasure once again to the southern waters. Our highest temperatures will be 31 for the vast of majority. It will be exceeded in 31, particularly over Nuku'alofa. Now, for the island divisions, I just want to have some information on that, even though we might not have any significant weather. So, if you can see here, there's some few clouds. That means we are going to have fine bright skies, some blue skies, and also having a strong sunshine for tomorrow. Some local isolated showers will be there, even though it's not shown here due to the resolutions of the models. And for the rest of the day, nothing significant here. The wind conditions still getting pleasuring for the southern waters once again, and they'll be having some few showers, but overall we will be having fine for many of us. And you can see some light and variable winds as we head towards to the northern once again over the newest. Tide predictions having our low tide for tonight at 10 to 9. High tide will be around 3 a.m. tomorrow early. Sunrise will be around 6 a.m. and the sunset will be 25 minutes past 7. Moonset will be 1:30 a.m. around midnight tonight, and the moonrise will be 6 to 3 by later tomorrow afternoon.
Now, at last, the 5 days outlook for Nuku'alofa, in particular, the last day of 2025 will be fine, bright skies. Even the start of 2026, once again, will be having clear spells with very strong sunshine. But as we head towards this weekend, everything will be changed. We'll be having more clouds with some showers, and could be heavy at times, having wet conditions as we head towards this weekend once again. Our maximum temperatures could be reaching to this maximum point of 30 to 31. That's quite all from us for this evening. We thank you once again for your watching, and I'll see you once again. That was Petelo Taulaki with the latest weather update, wrapping up your English news package with Radio Tonga for the hour. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Police records 2 deaths over the weekend, one by road accident and one by suicide. Prime Minister submits cabinet list to His Majesty, and Dula College celebrates its Golden Jubilee. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.